ngasi topics ne akoi gi maroina akoi gi reading comprehension ko akoi gi RC ko akoi gi magi koina ne dise akoi gi tips and tricks ne ko habi akoi gi RC je akoi gi maje akoi gi akoi gi every koi competitive examination sing da magi marks ya adu ki medik sawi ko habi sawi habi koi gi magi koi gi it varies on koi examination ka koi examination maga koi magi question ki pattern mana mark sorry mark pattern mana de ko mana da bor ga su ko adu ga su ko da koi gi probability wena ko koi gi hang muje ko koi gi prelims ta koi gi sije koi gi 7 to sije 7 to koi gi 7 to 10 ko 7 to 10 mark ning ko prelims ta ko adu go whereas class koi gi maths ta na koi gi 10 to 16 marks ya hange ko adu na koi hari ba kano se to koi gi topic koi gi RC reading comprehension se sije am saw maram na koi na am ku na bam sange ko sije koi gi sije na ne mang da koi ma koi na sigi mai marks se asije oi yam sawi ko adu bu get ko it's very koi yam tricky part of koi competitive koi examination e ko aduna koi mastering koi RC requires is koi a smart strategy more than just reading skills ne adi koi RC da koi yam koi master ge haitara gadi kidogna mata koi koi tong dise not only koi reading skills ya asik dana te taka lai chi ko sinda ya sida koi na request koi na taka lai je smart strategy amazune ko aduga koi it's about koi reading smartly and strategically ko aduga sini ko smaina koi sidaina koi outline the kap koi point pijare ko sida koi na passage koi na kamaina koi na passage kamaina koi na magi tips and tricks se kamaina koi gi apply to kone habse koi tips one ba koi gi tip west ta ko ai matham hajar ki ko aham bagi ta koi na do not read the passage first ko have the kai nam tam da koi gi do not read and ko do not read the passage first hamne ko have the passage se passage sana pa bi ko hamne ko passage sana pabi gano hai ko site ko kayuna akoina sida passage sana pabi gano habja asida hangim de the question is why have the name ko sija aham da ko gi whole passage pa habja ko gi wasting ko gi precious time ko gi ari mata mangan boy ne thokani ko gi have the ko gi competitive examination habja ko gi magi kanu da ko aina haiba mu kawre ko gi RC gi magi ko gi piri matam je 5 to 7 minutes name ko 5 to 7 minutes ko silai jere 5 to 7 minutes name ko aduna ko na ka dokem tam da sijo maru yam oi ko aduna ko na matam mangan da bida ko ta ko na matam mangan baje asi jam na ko gi wa ko na whole passage pa ba baje ko na ko gi matam do ko gi are mada mangan mane ko especially ko questions ko ko gi fact based ko fact based obo ko gi aduga passage na ko gi passage to na yana ko gi long ko gi passage obo ko adum da ko gi kana baje matam je ko na are mada unnecessarily pedo ba ko na waste away ko aduna sida ko na ko gi what to do instead ko ado ko na sida tawi am je kai no har ga di ko ko na kai to gi age haita ga di ko na ko aham da ko first we glance through the questions ko have the aham da ko na question je ko na aham da question je phajana hana ko na question da ko na ko question do first quick glance through the questions have the question do am tuna yim mi ko have the ko na yam tuna mi ba machine ko da road map ko na lambi ma ko da pp ba adu ko what to look for in the passage ko na passage tagi kari yengani have do ko have the ko aina sila ju itok sere ko sei itok sere ko sei da ko na sigil kana ju itok sere sei yem ne ko sei da ko do not read the passage ko first aina hare ko first read the question carefully ko dekidi this gives you an idea what to look for ko duga save time and avoid confusion ko have the akoina passage sana paro idam ne ko passage sana paro idam maram je karigino hai ta gadi akoida question do akoina question do carefully akoina mamutana paragadi akoina ko mamutana pabagi paragadi ko akoina
अखोइना क्वेश्चन जिना हंगनिंगी बा मागी नत्रगना अखोइगी सिना कोन क्वेश्चन से पारोमदे पाबजिना को अखोइदा कोइ अखोइगी अखोइना कदाइदा पैसेज की करम पोर्शन करम पार्ट येंगदगे हाबसे असि आइडिया से अखोइदा पीबको अदुना पीबनिना अदुना केदोरे मतमदा अखोइदा सेफ टाइम ओइरेको आबदि अखोइगी टाइम कंज्यूम तौबदो लेस ओइरनी अदुगा एंड अवॉइड कंफ्यूजन को अदुगा अखोइगी कोइ सममनबा खोपजु लेरेको अदुगा अनिसुबदा कैना मतमदा अखोइगी पिरामिजे read the questions carefully and go back to the passage to find the answers हाइबको सिदैदा कोइना हाइजे कैना मतमदा अखोइगी read the questions carefully ko akoi question da munam pabiro then adu matung da tuga passage ta mo hallo ko passage tu amuk chalo salaga matung da akoi gi pasala matung da find akoi gi adu ke answer sam phang hamne ko adiki answer akoi gi akona question da munam pa matung da magi passage tu da mo akoi gi back to the passage ka akoi gi adu ki akoi gi answer da koina extract tau dine ko ado sidaina hajini music kaina matung da akoi gi akoi gi why hajine ko कई दमक हाइगदी को एवरी आरसी को इस क्लू को हाइबदी कई नाम तम कोई सिदा पीरीब अखोइगी पैसेज पीरीब अखोइगी कनो सिंजे अखो सिदा लोन क्लू अमला पीगने को सिदा अखोइगी फाइंड द आंसर्स एंड अना सिदा हाइलाइट तोइसे फाइंड द आंसर्स एंड अना हाइलाइट तोइसे असि जे कोइगी हाइजे कोइ क्लू नि को असि जे सिदा सिन तानिंग जे कोइ क्लू और हिंट्स ते हाने को अदुगा we will never find the exact कोइगी आंसर इन एनी पैसेज अदुना कोइना तौदिस काइना तन को अखोइना तौदिस से फोकस ऑन अखोइगी focus सिदा अखोइगी अन पिजरे को तुगी को focus on keyword in the question को अदुगा scale the passage for the keyword or idea don't read the whole passage blindly को हाइदी काइना तन सिदा अनिंग जे अतक सुनाते को हाइदी अखोइना को सिदा अखोइगी अखोइना ngsaigi अखोइना अखोइगी क्वेश्चन दो हाना मुन्ना पाबिरो को मतुंग दा अखोइना आंसर जे येंगदिने को हाइदी हिंट्स तो येंगदिने को अदुना अखोइना फोकस तो दिसे काइना तन कीवर्ड ने को अखोइदी हाइदी क्वेश्चन दो हंगाइबा कीवर्ड तो का कीवर्ड एट द इंपोर्टेंट वर्ड का हाइदी कीवर्ड एट द इंपोर्टेंट वर्ड हमनी का अदुगा स्केल द पैसेज फॉर दैट कीवर्ड और आइडिया को अदुगा हारिबा को कीवर्ड तो अदुगी आइडिया तो अदुदो कोइगी अदुदुगा कोइगी स्क्रूटिनी को कोइगी स्क्रूटिनी तो बिरो स्कैनिंग तो बिरो को हाइदी कना तमदा हाइदी कोइगी ngsaigi koigi magi keyword ko keyword na pinning iba or idea na pinning iba kano to adu gidla akoina skill toranga da aduga akoigi mana ba haitare ko aduga mana ba akoigi akoigi keyword na phongdon iba sija akoina passage ki thi dune ko thidune ko aduga akoina stage da akoina keyword to adu kitang akoina ki adu gini ko akoina maram de akoina keyword thi ri kai maram gina gadi akoina akoi whole passage to akoina 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 sida hari jo do not read the whole passage do not read the whole passage blindly hai se asi kaina madam da khoigi ngasai ha gi do akoina keyword thire matung da khoigi adagi magi passage to dagi akoina khoigi ngasai keyword to gi chana ba yeng dine ba aduna akoina passage to akoina akoi blindly na khoigi pangpa pa le gadi ko akoina kamta kana phangoi ko matam do akoina time do consume tor ko na to kane ba ko aduna mangoina matang kano semtang amatang kano hajiraki ko adu de kainam do kogi kogi tips number 3 da the answers are generally in a logical sequence ka hai di kainam do kogi akogi sigi kogi magi kogi question sing ja ko hai di sta yeng asi ko akogi question number 3 ja questions follow a logical order हमने को most questions follow the flow of the passage का have this so answer to question 1 comes before question number 2 question number 2 से कना मान ला question number 1 मान ला को सिदा हाइनिंग से कहना मतलब कोना अकोई की passage में अकोई की passage की question number 1 से question number 1 से passage की question number 1 से always अकोई की passage to give paragraph अकोई की first paragraph ता नत्रगना or second paragraph ता शुक यारों गनेम को अदगी then अदगी कोई की second question जे कोई की second paragraph or third paragraph की first sentence को अदवा यारों गनेम को अदगी कोई की third question देना कोई की मागी third paragraph or fourth paragraph सिबुक mun gyam bia ko
sumaina and so on ko sumaina koi gi haibdi magi logical order da follow to way hamne ko aduna akoina sejida koi gi akoina ko akoigi we don't need to search randomly ko haibdi no need to search randomly ko sejida akoina question number 1 do question number 1 jita question number 1 hangame ko question number 1 je koi passage number gi mayai wai da natragana akoigi magi mid natragana akoigi magi akoigi end of the part akoigi last paragraph kumbada akoigi akoi thigedam te ko aba thigedam te maje first paragraph ki तान थी को फर्स्ट पैराग्राफ की थीम से असिदा कई मुक थीगते क्या मतलब अकोन ngasai aina maman pan gitu kainam da koi gi magi keyword to ha de koina example koi gi wahi malawar se sam na da koi gi koi climate koi gi sense sa je ko climate sense ma tam da koi gi sam na da climate sense sa je koi gi kano ta da magi keyword se kai oibi ya ge har ga di koi gi global warming koi ko adigi di magi greenhouse effect ko sugum keyword se sijine ko ana keyword ai ko important oba koi gi word ne ko adum modo stage da koi gi magi clue do koi gi sida find the answer je ana man haje gre exact question makti phang da yai adugu magi koi gi hints or clue di soidan makti koi chanabam di soidan makti lerengani ko adu yem ne je ko adu su ai uchra ke ko sigi kano sigi tips aina ilabo koi gi thoroughly elaborate for the haje focus only on relevant details sai ko focus only on relevant details sai di kana hai matanda stage da koi gi stage da pizare ko hai di stage da koi gi showing yang ko focus on relevant details ko don't get distracted by unrelated info ko aduka focus on names facts opinions and examples ko stick to what's asked ko hai di koina hangibo question do adu khakta da koina focus to biyo ko aduna tabi da koi gi atopada koi gi atop koi gi mari le nda ba ko mari le nda ba koi information da akoina mari le nda ba koi information da koi akoi gi mind che distract hon gano hai di na thain gano ko aduna akoina focus to dis kaina matum da koina asagi names facts opinions and examples ka siga je akoina akoi ngasai na haje gi to akoi gi si je koina akoi gi wakhal da ko akoina wakal da akoina khan gadam ne si je koi gi keyword ne keyword har ga di koi sum je ne ko sum je koi gi is a part of keyword ne ko keyword sing je koina focus koina always focus on keyword ko in every question ko akoi gi question khudma ki koi kano je asigi kano je koina kano tarangan di ngadam ne ko focus to gadam ne ko aduga akoina haliba keyword to kedawa idea do for example to kedawa akoina skill to ko economic crisis or me natragana recession ko natragana unemployment or akoi inflation or me aduga de koina magi topic keyword hai re ko adudi my cause and effect ki keyword che asum ye gani ba because of due to as a result of ko adagi therefore consequently leads to ko triggered by adagi resulted in ko sugum ma je keyword ne ba aduga si ka amu fake akoi gi fake ki keyword amu hai re ko to an crisis ko adagi 10% unemployment adagi GDP fell by 5% ko or bank failures ko sugum ma je keyword ne ba ko aduga opinion or turn keyword ai targadi unfortunately ko akoi gi alarming critical it is clear that the severe experts argue many economists suggest aduga example ki keyword na for instance such as in case of US tariff kana ko sigumba singje akoina thina ta ga di ko sigumba je ko gi hariba word singje asi je sibu ne koina keyword ai je si singje koina koi gi kana da akoina si keyword je koina khanga da ne second import adagi export or ida adu do kedoba facts ne ko or examples adagi examples sa gana ko yi khudam du ne ko aduga akoina always stick to what's asked ko akoina matam chupada ko gi hariba relevant details to adu akoina hangai question do adu kena ko yi singsin ba hai tare okay akogi reading comprehension की RC की कोई tips and tricks की कोई tips number 5 ta hire music ना तुमदा कोई make sure you understand the main idea of the passage and don't get stuck on difficult words हमने को stage दा hire music ना तुमदा कोई don't get sida हम पजी को don't get stuck को
on difficult words ko haibdi kaina matam da sida harim je kaina matam da akoina ne akoi gi passage to ki magi main idea dune koina kwai gi maru waise ko ada koina any koina vocabulary ko akoi gi koina amungtang thena koina unfamiliar ba koi gi words am thena re ko ada ida koina naina legidam te ko naina legidam te adu mohotne akoina akoi gi adu akoi gi haiba difficult word to adu da koina skip to ranga ko passage to ki koi gi magi akoigi passage to gi magi main idea do adu do ina akoigi akoi wakhal sida akoina adu do fazana make sure we understand the main idea of the passage ko akoina main passage to adu do akoina to gadam ne ko main passage to gi akoigi passage to gi main idea do akoina adu de hena akoina puning sangadam ne ko adu akoina when we find any difficult words ko just skip ko sorry words ma koi thanare kala je ko vocabulary mu ko adu ga just adu do skip to bi ko amni de ko adu si ke additional point da okay si doksere ko understand the asija ko gi tips number 5 kitni ko ana sida kadang magi ko gi summary di jere ko understand the main idea ko sida man haining is kai nam tam da ko gi what is the author trying to say overall ko sije kai nam tam da ko gi author jina haining is kari no habje akoina asija ma akoina author jina haining is kai no habji ma akoina pajan khangmum da ka le ko adagidi look at then adagidi look at the first and the last paragraphs ko look at the first paragraphs and the first and last paragraphs ko mat akwa si jam na ai lakse ta bani si je koina ne siam da ka obi ko koina passage sam pam ndo ko kwai digi maru wei je kai nam tan ko akoi first paragraph amasung last paragraph se it's very much important ko aduga si jira kai koina sidagi kai phangani am tan ne akoina thim phangani adagi di ton questions phangani ko eliminate wrong options smart di amne ko aduga magi kano point up too extreme out of context doesn't match the passage ko aduga cut it out ko si je koi gi RC ko reading comprehension habje akoi gi multiple choice questions ne aduga magi strategy ne koi nane du ji ko first ta koi gi too extreme habje kai gum option da ko words like koi gi always never much only haibu wai sing je yarum ko adura gadi ko koi gi wrong options ne na koina haina lobu yare maram di haibu wai sing je yarum options to are often wrong ko aduna just cut it off or eliminate such options ko aduga number 2 da out of context ko akoi gi haibu di kai gumba akoi idea ko passage ta akoi gi mention tok daba ko hai palam daba ko adugumba options ko se akoi often na hablakani aduna nana if yes it is out of context kana khalab ko just cut it off ko aduga third point ta akoi gi don't match the passage ko series ta akoi gi if options ko akoi if option ko the kai gumba wahib ko passage ki akoi gi main idea or tan dagi ko different oi ba habi kana bu ko adura gadi ko just eliminate the option ko so be smart ko even option ko sounds too extreme ko feels off topic ko have the topic ki kano dagi koi gi wang mudai ko or doesn't match the passage ko just cut it off ko aduga just eliminate smartly ko save time aduga choose wisely ko sijnebu yam daka leje ko koyong sam lok jara ko agi super 30 ko ba ko ye coaching ama ko ye 60 days ki ba ko ye launch tok jare si je kana ko ye kano yono interest level sina ko register to bai register to numisine ko airfare cost ta comment section ha binam ko aduga ko ye kano video je ko na kana gumna kana khalaga di ko ye songi near and they wants ta share to view adong share na ko ko de hena ko da puning hapo ne ko quality level kan den hena semning po e ko aduna like koi subscribe amasung comment pibiram ko okay akoi gi tips number 7 da akoi gi do not assume anything ko sita haining is kaina have da koi gi don't use your own opinion ko or personal koi experience or outside knowledge ko sita pinning haining is kaina tam da base your answers only what's in the passage samne ko hai badi passage ta your ibda adu khak da focus to view have never
how nangi kogi general knowledge ko GK do passage sida asiga mai len da masing ko apply to kogi to bigano ba have the always focus on the information given in the passage ko and the correct answer will be directly or logically inferred from the passage and don't go beyond the passage. Khudam na example am pige ko solar energy is become cheaper than coal in many countries har je ko ado si कोई सोलर एनर्जी से कोई यम चिप ओइरे हमने को कोई कोयला दगी हने को कोयल दगी हने को सा अदु सिदे पिरमनि बा सेनेन से कोइना मोइना कनो कोई स्वाम पिरम जेब को कोई कनो द पिरम बदी पैसेज ता कोई पिरम युदि अदु नेम को अदु पैसेज ता पिरम द बाय तारे को सोलर एनर्जी इज बेटर फॉर द एनवायरनमेंट को सुमाने जो हंग पे को अकोइना सिलेजिदा कोइन टिक तौ तारगदि को याम लान गनि को अदुना अकोइना सिदा हाइनिंग इज काइना मतंदा unless the passage mention or कोई कनो तरो से sentence को अदुरगदि को अकोइगी सुनचिन सि अकोइगी अदुगी तो अप्लाई तो बिगन हो को सि जेमा खमिरे को अदुरगदि मतंग दमु लाजि को अदुगा नंबर अकोइ आइटम तंग यमिनेक सि को okay aita kai pigam tanda manage your time hai ko manage your time se kai have that don't spend too long on one question ko mark it come back later if needed aduga stay calm and move on ko yam phaji ko si ko si koi gi akoina question ama ko akoina koi gi khang akoina khangum sto ko khangum to ba adagi amuk so akoigi amuk so akoigi la koi ningsing bu akoigi koina memorize phajana akoigi thoroughly memorize to ngam da bai tare ko adugumba akoigi kanise akoigi situation mam la kani ko adu akoigi mark it and akoigi mark it je akoigi noina exam thama tan ko mark it for review na koi la kani ko mark it for review la kani adugi thama ko adu akoigi nana mark akoigi mark tan ningsang tara gadi mark it review in le hobuda ado nana akoi gadi amuk kano akoi gi nana review tham akoi gi magi review tham do sanga akoi gi amuk simdo ko ya akoi gi nangi do amuk akoi gi nangi right answer do pbi bu ko ado matam chuputa akoi gi akoi stay calm on ko and move on ko akoi gi yamna akoi gi harsh oi redam ni ko akoi na stage da akoi gi time and akoi gi sorry speed akoi gi se akoi kano je akoi gi reading comprehension je akoi gi ke do yam dam da ma akoi na sai akoi na tamba me am da akoi gi speed and accuracy je am ta ka le he aduna akoi na speed and accuracy si je akoi na speed ta ko akoi na tawi ni hair ko akoi na yam na akoi gi yam na harsh oi ba yam na ko adagi di yam na akoi gi hatu to ba kan to ba je asi su phate ko yam na phasana akoi gi mind je akoi yam na akoi gi mind ji yam na kam oi ngan da aduga and move on ko aduga akoi gi akoi tawi akoi na akoi gi kano sing da ko sing da aduda ke na focus to gadam ne ko si ne ko hani ni ji ko okay sitagi de mumsele ko se mumsele aduna kan to re ko mumsela ko akoi ji ai je kan sai de kan to pa ni ko koi video om siam je matam changi ko aduna kogi sigi koina simjari belu kogi simjari kogi video je yang kut kan chu kogi kan sikana semine ko si je kogi memna ju yamna belu leina kogi kan to view ko kan view ko aduna stage da hari je kedo closing the practice smart read smart aduga accuracy plus speed aduga success in rc ko I have the stage da p je accuracy plus kaina speed se asi je accuracy ka speed ka laita ga di accuracy ka speed ko oita ga di ko na to di je success in reading comprehension ka aduga practice smart read smart ka semana koi gi sina koi gi last but not the least ka sina koi gi tips mate ni ka koi gi ngasi gi sigi koi gi tips and tricks ki ona de sigi size da sigi de lo sila si ka okay adu ding sa koina kano koina ngasai tam gi myam do ngasai gi koi gi ngasai koina nana gi ba koi gi kano se akoi gi ngasai koina nana gi ba koi gi si je koi gi ko okay adu koina ngai tam gi ba reading akoi gi comprehension ki rc ki ko magi akoi gi tips and tricks ki akoi gi reading comprehension tips and tricks ko sigi akoi gi magi tips se akoi gi 1 to 10 lai ko do not read the passage first ko read the question carefully ko read the question ko stage da sina ko okay si je adu ki akoi gi aham da do not read the passage first ko read the question tips 2 read the question carefully ko
and go back to the passage to find the answers ko. Here to find the answers ko. The answers refers to as hints ko or clue ko. The answers are generally in a logical sequence ko. Si jam khang ko. We give magi question number 1 na question number we give will be we give found in paragraph 1 or 2 ka paragraph 2 ka adugi dini ka aduga question 2 gina paragraph 2 or paragraph 3 da phangani ka ngana focus only on kugi relevant kanogi details ta ka kugi sigi joina kugi atopa kugi point pijagre ka habdi aina sida atopa kanogi da taksare ka sida aina fajana sina kantar ka hajagre ka sida sina hajagre sida lon hajagre ka focus on only relevant details that don't get distracted by unrelated info abo habdi ko gi unrelated ko gi maru ko gi maru information ka adu dana ko gi kano je mind je distract guna ton gana ko adu ko focus on names facts opinions ka and examples ka saina asiki examples program ka ko gi akona focus to this kai na da ko gi maru ina ko gi names facts opinions and examples ka adu ka akoina hangibo question da akoina matam chupada ko gi stick to go ka understand the main idea ka sina kono ni ko koi 5 ni ko habdi this the hanging is what is the author trying to say overall ko akoina author na hanging is kai no abja ko gi mana sar ya ko magi article or magi kano sta mana hanging ba mana phungna ni kai no abja aduga look at the first and last paragraph ko sigi laki ko this helps in theme akoina la first and last paragraph yang sai kai kana gam da ko gi this helps in theme and 10 questions ka adu sana ko gi high ko aduga makata abne se akoi sida 6 lae then 7 lae 8 lae ko adigi 8 lae adigi sida 9 10 ko sana sa ko na kan to wising do ado ko English language ki reading comprehension se si yang je ko sida sum akoi gi pa ra kan to ji ko okay sum kan to ga close this si ja yamna ai mathang sigi soi dana maki ina ai gi sata sina su pabiro ina highlight ni ko aina pa gi to ga sum kano gi sum da kano gi to lai ai gi thabak yung set ko ai je kano gameng employment ni ko adana ama ko gi thabak se ko gi tuan highlight to se ja ko gi sidi ta kano ko gi direction sidi da employment ni ko si ja ko prelims ko SBI Clerk 2023 gi da hangi ko si ja ko gi par je ko adri ko pamina je ko chipa sa pabiro ko aduga mom ba ko yip sana ko yam tu na pa ko gi smartly pa ko ngasai to do adana san pa ga tra na han question na yeng ga tra do adune bu ko aduna sian pa ga do mata ngasagi ko gi instruction ko gi tips do sidai kaya gi matam da ko gi ka le gi je sidi ho de man adu dis sidai pali se kai na matam ko ani sigi je kai na sigi je pe se sina kra sigi ka no jana na sigi page na phaktu pakhan ngai ba duna siwe swa den lower ba eni na ai pa han pa ba to ji ko pa ba to ji ai sigi je pa ba to ji ko adu ko sigi da ko gi hanga yare adu kan to ji ko ko gi poisonous ko ko gi blank gases were spread in the atmosphere ko adu ga ko gi kano da magi kano da ko hydrogen nitrogen ko c the sulfuric acidic adu ga d the acidic e the non toxic ko adu ga sida ko na question dam yeng asiko question da magi first paragraph da sida about kuna located within the ancient Italian cities of Pompeii and Hercule and him has received with massive ancient co and they get the because of the frequent the most one insist hard rain and strong wind was ai di ka kano di yeng mun ngao de kan tar ga phone di yeng mun na ko phone di yeng mun ngao o sile ato se ko first paragraph ki kano kita yaw re ko first paragraph ki da yaw me ko first ki paragraph ki ko ki aroi bagi ko ki kano di yaw re ko se da yaw re di ai ki poisonous ki kano yaw ni ko however was not only the cause of destruction poisonous sulfuric gases saturated the air. The heavy gas were not buoyant in the atmosphere and therefore sank toward the earth and suffocated people. Sida hai je kaina nda poisonous aduga koi blank gas were spread in the atmosphere hamne ko ado si chana bring ji ko tan ko sai do jikum ting ji kum tanga
asi chanai ko haidi to adune ko poisonous sulfuric gas ko saturated saturated the air hamne ko saturated the air hamne ko aina ngasa hajagi do ko adudi ngasa hajagi ba check ainam tamda akoi gi read the questions carefully and go back to the passage to find the answer subject. The answer subject, the exact answer di phangwai adu magi ka aina kai ge hints natragana clue amadi pigani habdo aduneba sida pa akoina sida thenari je ko adu gadi sida haining is kaina matu chap maneba sida koida sida phongdong ning jika ka kem ta khena ba lai damni da aina haining is ko sida ko gi poisonous sulfuric gas sa akhoi gi saturated the air hamne ko adudi sida hairi jika kari kena ge one spread in the atmosphere air ga atmosphere ke kena ge adu spread in the atmosphere habaga saturated in the atmosphere ke kena ge kena de ko so the answer is ko akhoi gi udre sulfuric the kholagi ko aduga find the synonym of the word solidify from the above passage ko koigi synonyms ko koigi find the synonym of the word solidify from the above passage ko so koigi synonym ha wai je asi je solidify ha wai je asi ji ka chamana wai ko chamana ba sab koigi chamana ba koigi magi one thok ko koigi different word ko word manada ba aduga magi kanodi manaba ko koigi magi kanodi manaba itare ko koigi meaning di manaba aduga word different word but koigi same meaning hamne ko synonym ko koigi close koigi same hamde de koigi close meaning hamne ko aduga close koigi meaning dine ko adudi yeng ase ko sida ko sije kitang koina tap ga di ko sije kitang koina yeng ji ko ma ge no de piri je sije sam tang yeng ko asa ko na habdo sije ignite habdi sungoi oiro ko solidify habdi koigi solidify habdi kana da koigi solidify habdi concern ba hado odini ko adore gati ignite habdi koigi oiro adagidi stage dang sa ama selakse ko saya selakse ge sta ai kana gitar selakse ko sidang sa ama yawi ko stage da eliminate wrong options smartly have ko koigi akoigi eliminate wrong options ma de ko si maksi pa pang thoji ko si ja kana jima akoigi ignatium cancel chala ji ko adagidi akoigi excavate abdi kana ni ko aduna si jima su cancel chala ji ko adagidi akoigi saturate si ju ya de ko akoigi saturate ka habdi akoigi chamna ngana akoigi koigi chot koigi kai gumama koigi yam chot pa koigi na tagna koigi modern ka ani sida lai dine ko adu calculate ko model ke yeng si ko kai de lege do okay sile ko early the next morning the volcano pour a huge river of molten rock down upon Herculaneum completely burying the city and filling the harbor with coagulated lava avene ko coagulated lava haragadi yes si coagulated lava je ai di coagulated lava je si je hale tarogi ko coagulated lava je ai chingne ko man coagulated lava ai taragadi ngasagi ko gi lava do ko gi kan to grab ne ba ai ko gi concern grab ne ko si je mark to selagi sidan ko si ge aya komber ko aduga next ta akogi yes with gas with acrylic paints scientists examine the skeleton thus concluding the type of diet consumed by the residents of a particular area ko si je question number kya hoga ne question number 3 ne ko question number 3 hoga di akogi paragraph 3 sa yeng yar sila reto paragraph 3 yang umda chap cha nai thole to sida paragraph sida gi hauraga paragraph sika kaya kano se sigi lava kano se kano si bukta one amane buko adagi di 2 jina people bukta le ko adagi di 3 jina kano bukta ne ba laije 3 ga 4 ga yawn have to adune buko the 4 da si ten le ko sida di te yawn am ta si sana hakam sana ga mali ko by strengthening the beaten bones with acrylic
acrylic paint, scientists have been able to examine the skeletons and draw conclusions about the diet and habits of the residents hanebuko hai adudi kay akoina answer je kay oyani de by adudi by option pide ko option je loin khanto matung da master koi gi option by strengthening the Britain balls shida yes adudi ai question number ai shi chumami wanda ko char ko channel ko channel re dagidi question number 2 ngi what is used by archaeologists to clean skeletons covered with volcanic edges when they have to be studied ko fresh water ko sodium bicarbonate distilled water nitrogen gas sulfur ko singa kai tenere fresh water sodium bicarbonate distilled water nitrogen gas sulfur ko sulfur jama ka ni nitrogen gas dagidi chani ngi ko dagidi sejita among ne ko bronze is an alloy of sidi khang ko sida akoi anga yam tamaya dagi simnik adam ai adam hajar ge copper and tin ngani asim nim kan ai kan sidi kan de khangmante who studies the effect of tidal waves on the world's climate ko geologists archaeologists nate archaeologists ti oiro ko adagi di kano ju oiro sidi kathat pyab ji yeng ji basung ko adagi di volcanologists ko si ju ya oiro ko koi gi tidal waves di kano ne koi gi se samudra gi koi gi kano ki samudra gi koi gi ta koi gi tat ki waves ne ko si ti koi gi scientists ama meteorologists archaeologists nate adagi geologists nate adagi volcanologists nate scientists ka meteorologists scientists ti mangti ora meteorologists samti meteorology ko similarly ko adagi 36 ta kano ko dias can locate and predict volcanic eruption that can prevent cities from destruction ko historians adagi ko gi volcanologists ko scientists volcano engineers to ka meteorologists ka adudi sidem khange ko sidi kano mo yani volcanologist oyani ko haidi volcanic akogi volcanic akogi kano se akogi volcanic akogi eruption thokane habja akoi si ja akogi locate over pre akoi natraga predict over aduga akogi si ja koi na koi na ana predict over ngamba ko aduga akoina ka akoina magi epicenter ko kai thoka akoi kai digi tholaka dagi ka habdo aduna sina si hana mangjuna habjina kedorang habjina akogi kedawa destruction dagi akoi je akoina prevent awe ko sidi akoi gi dum sidi yenga ji ko ai gi khange find the antonym for the word weak from the basis ko weak at the ason bham ni ko weak at the ason bham ni the strength of the akan bham strength jidum oid mali ko destruction of the kan wa ni mang tak bham ni examine of the koi gi ganta bham ni ko examine and observe to bham ni ko adagi di disruptive of yadre ko adagi di yelde yadre ko strengthen wa ni ko sumai dum yeng je ko adu yeng ji adu yeng anda koi answer pi ji ko mujiti akoi kan pi ra matang tam pa khangani ko na volcanic ko sto adu ga de ko na ji am kan pa be ane hoji idea am phange ko port kem de khorchla ke kuchi kan thilare sida ade ko meteorly sine ba ko gi kan wa je ngasa ge ko gi ke ba akoi gi ngasa gi ko gi akona ha gi da ko gi sida meteorologists studying these events ko have also concluded that say kano ha je ko cause a huge tidal wave ko that affected the world's climate ko sida je a huge tidal wave avne ko ade gadi ngasa gi to ko gi kai le ga ngasa gi to ko gi kan to budo adu kano khochla war ji ko yes le ko si je adu ri kai ko ne amadan da adu di meteo kano si ko ni ko tarifa kisi ko who studies the effect of the tidal waves of the world's climate ada meteorologists have akona ko ni ko aduga next time yenga ji ko akona ngasa ko gi first paragraph amsung last paragraph pa habdo adu last paragraph pa matam da ai kanam ye yenga ko last paragraph pa na kai thulak ko today volcanologists can locate ko today
volcanologists can locate and predict eruptions, saving lives and preventing the destruction of others cities and cultures hai ko cities and cultures hai ko adu ga ju cities and cultures hai ga ju kaina ai nga sa do exact question di pangwai adu ga ju kanu di pangane do adu ga di aku nga sa do kai legra de silare si je kai tare am tam da du di ko gi volcanologists can locate and predict volcanic eruptions that can prevent cities from destruction and ko sidana akoi cultures am ju yormi ko city and cultures kan me yormi ko adu ga ju hape akoi gi clue di phangi na ko magi hint sam di phangi na ko hint sine ko logdi ko adu ne ba sida ka oi ko okay kon sida wali je kan on le ko sida jita ko gi question number 33 ko question number 3 atare ko sigi je kisle 3 je ko ge 4 phangi ko my paragraph 4 phangi ko in addition to making the investigation, the archaeologists have been able to study the skeleton of victims by using distilled water to wash away the volcanic ash ko adu distilled water tare ko si je kay where ni si je it should be distilled water tare ko diri ko adagi si ai matam chang na koi hola kan tari ko non tare ko adagi si gi kano jo akoi gi find the antonyms of the word weak from the passage or antonyms are the kanam the opposite word have never ko have the koi gi not koi gi strength have the weak la ani badum ko sidai sida koi gi sidai sida koi gi weak are na strengthen koi gi strengthen to web se asi na mo ne ko destruction of the mangan tan bamni adagi examine have no observe to have ni adagi 1 2 3 si is the answer could grab the si is the tin copper tin oga den ko adu lo le ko sumaina kan tai ko si lo le sing le ko adu kana second aina kan taranga na to matanda si je kana to matanda ko akoi time was tamangan to ko sumaina time was tamangan to bani aduga kan tai ko aduga amatanga to gisra amatanga to gisra adu se ai kan to ke si je ko gi chumila le ta ga di yeng ge ta okay ngai mai jula ko mai jula aduna koi na hojik pi ki do answer si singa dane ko answer je duga si kenona sidle ko aduga sidai jita sidle ko siga sisana le aduga koi gi sigi aduga sida pi gi ba answer gi ring view ko sidai ta ko na kana gumba koi gi mock test ki pamba le ga di amka jo haje ko mock test pamba le ta ga di angonda ba khobi ro koi weekly mock test ki lupa koi gi somna ta ta ga di lupa koi gi 299 tingani ko ado aina free cost ta pi ge bagi sulfuric gas ko chume ko adagi di 31 ki ko calculate ko na khot ki ra yes ko calculate ko le ko calculate ko sida meaning julim pi le ko sida calculate the word in the last line on the second paragraph, completely burying the city and filling the harbor with calculated lava ko si chume ko adagi di 32 gi ko 32 gi je a 32 gi a ko 32 a chume ko adagi 33 gi copper and tin ko si 33 gi ekoni 33 gi no nate 33 gi si distilled water 33 gi si distilled water ko adagi 34 gi copper and tin ko chume ko sim chume ai khangjare ko adagi 35 gi si meteorologists ko it is mentioned in the fourth paragraph last sentence ko meteorologists studying these events have also concluded that Vesuvius caused a huge tidal wave that affected the world's climate ko ai nang sai 35 gi to si da ko turing ke kol ki ko kana malum di sidagi huge ki kano si ste phangi ba ko okay adana then adagi ate yeng asi ko se sang gidari do se adana sai tension to ko adagi di so na ko gi volcano ko 36 ta b ko aduga 37 da d ko so ni yeng asi adadi 36 ta yes b ko 37 da strengthen ko chume ko sim chume ko se synonyms antonyms tam matakal oi ko maru na ko ko gi sino ko gi kan to mat na ai ko gi kan se am tanga kan to ko cherki ba
sija reading comprehension am sija akoi long habam short habam nei ko akoi gi long habjina ko long jita koina koin tau dija akoi gi long passage na koi keyword khangdo ka da ko tu na keyword cha maru ba wahi thi to ko akoi na thaina tau matam ni ko ade question for the synonyms antonyms ko sigumba hana attempt to ko hadi koi gi question attempt to do hadi matam do log na hai tare ko ado passage se pa da bida maru ba keyword sing yawo oina pa bi ko si thain i ba atani ko ado sum ai kano gi kano ni ko adigi paragraph 1 han bagi paragraph si hanap munna pa ba ko paragraph 2 je first sentence second sentence pa bi ba ko adigi aduga paragraph 3 aroi bagi sentence munna pa bi ba hadine pula pa kano mida hadine asta haning ja igen asta ai kano ta je gen si je koi gi kano nem ko yes si je koi kano nem ko koi gi kano nem ko ada sa haja si first paragraph takina kano ja si je first paragraph kano pa biro ba second gi ja for koi gi sa pa biro kano pa biro sinida adagi di dana ado question an moi kano to hai ko mana hamni da ko adagi di sigi kan ta nganda koi gi magi logic che adagi di akoina tamdo yam ko lo ko ha di koi gi se ta koi gi koi reading ka koi comprehension da RC ko tips and tricks tips and tricks da koi gi maru na laija koi gi long RC ko long RC na koi prelims ta kan ko aduga short koi gi RC ko sina mains ta kan ko short RC ni ko am tina ko lekhali ko aduga sida ta koi gi ani thom de ko short story koi gi short story kan omali ko so koi gi short story RC ko haima normal haim lai ko long akoi gi long te ko aduga maru ina akoi gi hangkada ba digidi kano gi enti short story gi enti ko kano khadok ti ko aduga ma moi hangkada kano se topic se financial topic technology topic ko environment na chagan na topic ko aduga long RC ko hadi story based na ko akoi gi si ja not frequently asked this type of RC ko si ja akoi gi long RC dene kadong ai da koi gi story based kan hangan de read the story sida hai ko read the story question read the stories question and answers ko si ko shukran ko aduga non story based ko read the question first mark the keywords important words ko aduga skim the passages ko but read the keyword lines ko aduga step 3 da answer the questions vocabulary direct keyword true or not true ko adagi inference questions ko aduga short RC dana read the passage thoroughly aduga short RC gidi akoi aduga answers the questions ko suman lai ni ko suman lai adagi di suman koi cross test ki jong nak sagi ko matang ko sana koi gi si je matang la ka to myam lai ko se ko se tam ga da koi gi bab ko ba tense ko ba myam lai ko adagi di se koi gi kano gi ba ko koi gi article gi ba adagi di use of the determinants ko myam je determinants ko share ga si di matang si